Hari umwanditsi wigeze gutora amagambo arandika aravuga ngo ishyanga rizatera irindi shyanga, ubwami buzatera ubundi bwami, bazabagambanira babampora, urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko mu minsi y'imperuka baziyitira izina ryanjye kandi atari bo. Muri iyo minsi y'imperuka kandi navuze hazaba indwara nyinshi z'ibyorezo. Indwara z'ibyorezo wabyumvise. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turagaruka ku ndwara z'ibyorezo ziri kogarika abantu benshi muri iyi si, by'umwihariko indwara yitwa monkeypox. Ni indwara ukwiye gutinya kubera ko irica mu gihe gito yirandura, kandi yagarutse ko kera na kare yahozeho, ariko yogaritse abantu benshi bangana na miliyoni 800. Ni indwara mbi cyane yandura. Ubundi iyi ndwara ni indwara ki? Yandura gute se? Wayirinda gute? Ibyo byose nibyo tugaruka mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mbahaye ikaze. Nitwa Raul Mukunzi le Sage. Byatangiye mu 1958 aho hari indwara iri kwica abantu benshi, abantu ngo banganye cyangwa se barenze ku bihumbi 800 bishwe n'indwara yitwaga monkeypox. Mu 1958 ikigo gishinzwe kwita ku buzima cya OMS cyakoze ubushakashatsi kuri iyi ndwara kubera ko yari iri kwica abantu benshi nk'uko nabikubwiye, maze cyemeza ko iyi ndwara yitwa smallpox kubera ko bakoze ubushakashatsi ku nyamaswa harimo inkende ndetse n'imbeba zagaragaweho virus yitwaga smallpox. Iyi virus yitwa smallpox ari itera indwara yitwa monkeypox. Iyi ndwara yari mbi cyane muri kiriya gihe, yicaga abantu benshi. Nyuma yaho ariko baje gusubira mu bushakashatsi baza kwemeza ko hari izindi nyamaswa z'inyamabere zaba zifite iyi virus yitwa smallpox ari itera indwara yitwa monkeypox. Bityo rero imvano y'iyi ndwara ntabwo izwi neza nubwo bayise monkeypox. Ni ukubera ko bwa mbere bakora ubushakashatsi bakoze ubushakashatsi bakabukorera ku nkende ndetse n'imbeba. Mu minsi itambutse ikigo gishinzwe kwita ku buzima cy'Ubwongereza cyitwa UKHSA nacyo cyemeje ko iyi ndwara ihari mu Bwongereza kubera ko hari umuntu wari uvuye muri Nigeria bapimye bagasanga afite iyi ndwara, kandi birumvikana ko umuntu yari yagenze mu ndege yahuye n'abandi bantu kubera ko ari indwara yandura. Bahise batekereza ko yaba yanduje n'abandi bantu mu ndege. Bafata abo bantu bose uko indege yari imanutse babajyana mu bitaro i Londres gukurikiranwa n'abaganga b'inzobere ku ndwara z'ibyorezo nk'izi. Ntabwo ari ku iyi ndwara ngo yagaragaye mu Bwongereza gusa kubera ko no muri Israel babonye ko iyi ndwara iriyo, muri Liberia, za Kazakhstan. Gusa iyi ndwara ntabwo iragera mu bihugu byinshi Burayi cyangwa se muri Afurika. Mu kigo gishinzwe kwita ku buzima cy'u Rwanda cya RBC cyagaragaje ko iyi ndwara itari yahagera. Bityo rero abantu bose bo mu Rwanda turabasaba kwitwararika mu bagenda muri ibyo bihugu. Nitwa Raul Mukunzi. Twagarutse ku ndwara yitwa monkeypox kugira ngo tuyiganire ku bantu bayimenye, bamenye uko yandura ndetse n'ibyayo. Ubundi iyi ndwara yitwa monkeypox iterwa na virus yitwa smallpox. Iyo ikigera mu mubiri w'umuntu nyuma y'iminsi 3 kugera ku munsi wa 21 aba yagaragaje ibimenyetso byose, ariko nanone iyo utitaweho umuntu arapfa. Ni indwara yihuta cyane kuko irica cyane kandi irandura cyane. Kuyirinda ntabwo byoroshye ariko birashoboka. Guhera ku munsi wa 3 kugeza ku munsi wa 21, ubwo n'uvanga ibyumweru 2 kugera kuri 4, umuntu aba yarangije gupfa. Yaba yarangije kandi kwerekana ibimenyetso byose by'iyi ndwara. Aka kanya wahita wibaza ati ubundi iyi ndwara yandura gute? Ibimenyetso byayo ni ibihe? Duhereye nko ku bimenyetso by'iyi ndwara yitwa monkeypox iterwa na virus yitwa smallpox, twavuga nk'ibimenyetso byayo: kugira umuriro mu buryo buhindagurika, mu kanya kamwe ngo ufite umuriro, mu kandi kanya wagabanyutse, wiyongereye cyane, wagabanyutse cyane, ariko ahanini ari ukurangwa n'umuriro ku rwego rwo hejuru. Kuribwa umutwe, uburyaryate mu mikaya, ahantu hose mu ngingo ukumva harakurya, urashaka kuba wahashima ariko ntubashe kuba wahagera. Kubabara umugongo ku rwego rwo hejuru, gutenguha, kugira imbeho nyinshi cyane, umunaniro ndetse rimwe na rimwe umunaniro ukabije kubera ko umubiri w'umuntu uba wagize umuriro mwinshi cyane. Umubiri w'umuntu urwaye monkeypox ubasha guhita uhinduka ku rwego rwo hejuru, ugahinduka umweru, maze umubiri we ugatangira kuzana ibisebe. Ariko mbere y'ibisebe ku mubiri w'umuntu hazaho ibiheri byinshi cyane bimeze nk'ibibembe cyangwa ibihara ku babirwaye. Wabyumvise cyane. Ni indwara mbi cyane. Umuntu yirwaye arishimagura cyane kubera ko afite uduheri dutoya cyane tumeze nk'ibyo mvuze haruguru. Hanyuma kandi gushyiraho umuriro mwinshi n'uruhu rwahindutse, umubiri w'umuntu ukahita uzana ibisebe n'amaraso. Kandi wakwibaza ngo ubundi iyi ndwara yandura gute? Nabikubwiye haruguru, ushobora kurya inyamaswa yaba ifite virus yitwa smallpox ukahita urwara monkeypox byihuse. Turajya n'inama ku bantu barya inyama, cyane cyane z'inyamaswa cyangwa amatungo, kuzajya babanza bakareba neza ko izo nyama ari inziranenge. Iyi ndwara kandi ushobora kuyandura binyuze mu matembabuzi, nk'amatembabuzi yo mu mazuru, mu maso, mu gitsina, cyane ko hari abantu benshi bari kugaragaraho ino ndwara. Abantu baryamana bahuje ibitsina iri kubagaragaraho cyane, mu matembabuzi yo mu kanwa, amaraso n'ibindi. Byumvikane ko ushobora gukora ku muntu afite wenda nk'icyuya arwaye monkeypox nawe ukahita uyirwara. Ushobora kuryamana n'umuntu yirwaye nawe ukahita uyirwara. Uko niko monkeypox yandura. Birasaba abantu kuzaba bagenda bitwararika ku rwego rwo hejuru cyane kubera ko iyi ndwara nayo ntabwo yoroshye kandi irihuta cyane.
Iyi ndwara yitwa monkeypox ubundi wayirinda gute? Nk'uko nabikubwiye, wakwirinda gukorakorana ku bantu baba bafite ibyuya cyangwa se amatembabuzi. Wakwirinda amatembabuzi y'umuntu uwo ari we wese kubera ko ntabwo waba wamupimye ngo umenye neza ko yaba atarwaye monkeypox. Ku mibonano mpuzabitsina naho abantu bakwiye kwitwararika cyane ku rwego rwo hejuru. Indwara zabaye nyinshi. Hari amatembabuzi yo mu kanwa icyo bita salivary gland. Abantu nabo bakwirinda gusomagurana uko bibabonye kubera ko ntabwo baba bashyizeho ibipimo ngo bamenye neza ko umuntu yaba agiye gusoma atarwaye monkeypox. Mu mamodoka abantu bakwirinda gukorakoranaho ndetse n'ahantu abantu bahuriye bakwirinda gukorakoranaho kubera ko iyi ndwara yandurira mu matembabuzi. Ikigo gishinzwe kwita ku buzima cy'Ubwongereza UKHSA kivuga ko nta buvuzi bwihariye indwara yaba ifite kandi urukingo ngo ruhari ni urw'indwara ya kera kandi bafite ubwoba ko indwara yaba yaraje yarahinduye. Abantu barimo barafata inkingo za smallpox. Hari ikigo cyakoze urukingo ejo bundi cyitwa Bavarian Nordic, ariko uru rukingo ruracyakorwaho ubushakashatsi kugira ngo rwemezwe n'umuryango w'abibumbye. Wabyumvise neza ko monkeypox ari indwara itoroshye kandi wabyumvise n'ahantu yandurira. Abanyarwanda baciye umugani mu Kinyarwanda ngo ibuye ryagaragaye ntago riba rikisha isuka. Nitwa Raul Mukunzi, bityo rero uyu munsi twatangaga imburo kuri iyi ndwara yitwa monkeypox kugira ngo kwa abantu babashe kuba bagenda bayirinda mu rwego rwo hejuru kubera ko ni indwara mbi yoreka abantu cyane. Mu minsi yashize cyangwa se mu myaka yatambutse mu 1958 yishe abantu bangana n'ibihumbi 800 cyangwa se barengaho. Byumvikane ko uyu munsi iramutse igarutse abantu babashe kuba bayirinda ku rwego rwo hejuru yakoreka barenza abo ngabo kubera ko abo ngabo bari benshi mu gihe cya kera kandi isi yakomeje kugenda ikura, abantu bakomeje kugenda babyara, abantu babaye benshi n'imico y'abantu yarahindutse cyane, abantu bakoranaho. Iyi ndwara yakwica abantu benshi cyane iramutse igeze mu bantu, bityo rero kuyirinda ni ingenzi. Njye nitwa Raul Mukunzi, twagarukaga ku ndwara yitwa monkeypox. Ndabashimiye kuva mwahisemo kudutega amatwi ndetse n'amaso. Iyi sheni yitwa Raul Mukunzi. Nkuko nabikubwiye ni sheni ya YouTube mubasha gukurikirana ibiganiro byose bijyanye n'ubushakashatsi, ubumenyi bw'isi, science, ubukungu, amateka n'ibindi. Naha dusubikire cy'uyu munsi. Ndabashimiye. Salam, shalom.